khom chanila kalau welcome le vek chewa kalau lom chewa tun tumatan hian u nau van duai tuilu tatla te chanchin le lak chu adan te mai nom tak mai puvel nga ka ziak kan don tar lang le don ania subscribe te like comment le share te kha thanem min ham le pui le ula tan mai nom tak mai ron sap so zel kan tum don ani juni som sang kha jakwa samsari chundar khata nu sikul hangtan le chia scholarship government middle school no pangte po lim takin mani classroom lama an lut fel le ta a ti lai chon khuwa alo dur khup khupa chhum alet put buta thim tarui maya chuta ru pui van on rap thak khopan sa in alo sur ta chiam mayani khopui ri le ru sur thom chu ari hluk luk thei hiala a bing chinga a thoi pik thak kher mai no pangla chu an chi ai na sa a dar kar khatling lo dewa chon khopui ring takin ri a han zui ta duak maya no pang thlabar po chu lomin pona an tlan chok chuma ni po alo lang ngal ruwa chuta no pang ho chuan khi ntu sar jam tu mai an tia office atang chuan zirtir tu ho po in kanwa en ve nge a tlak lam van sang de uleka hian mizo upa in sar an tiang hi alo jam tu maya ru atam dan le khom dan chu ara phlak bange kan tilai layani school kan bang chu dia konve nga pu boi ranga molom na ka pheya mi an lo tam hle a ru atam ji le khom dan chu ra phlak takani tin an lo soimul mot hloma khuwa alo tlaya thim hlima chuan khuwa hnim de ruai maya kola chuan chhum dum chhum upa ten an tiang mai hi alang deuh khupa chu ti lai chuan tlangwal rol khathian puwaya fa te pahni rutoi khor an lo la holawa azong turin kal turani e ti in an lo awa kholaya nula le tlangwal then khat phei chu mani in lampo pan lovin an tlan ta sunga walu pa le pa te chu meicher khonwar ipte le chimte nen an lo chuak zunga puwaya fa te kalna lam tuilut lama an liam sunga tuilut chakora chuan rotoi te an hmuwa zan thim ani tamai sia ti ngai na vak om lovin beidongin an lo ho a nula le tlangwalin puwaya chu an tlai war puita ani puwaya te chung ko le heti hun lai hi han soi kai le lok ila ram boya wangin tram anasa a sipai le ram hnoi mi kuttuar antama khuwa soi khom ani bok nen ni tin hian jel tang tur phai lama roi thak motor eng moza tin scholarship khuwa an ron thleng renga thingpui le changte mitlom ngai tam takin pe in an lo boi pui thina so nei ril tram tui hal kut ke phuar an ni de veka mi pui mang ang scholarship alo tlan lut an om du areng bok ani ral tlan le akho mi tela kan in tram chua ei tur nei lo kan tama ko shanin relief committee idenong u an tia chairman a min manga mi kho sa thei de ule mitlom ngai ten ril drama thi lo om an om phot chon min hriat tirang cheu ti tam takan oma sumle ei turan tho renga a then huana te anin hlo tir thin bok tlai tin hian nula le tlangwal oime te tlom ngain mi khor le ral tlan dia kona an muak renga kan ko shan dan zo kim mi jasari vel ni thin kha sangkhat janga kan pel ta thuai nge ani tlai khat chu pem le ral tlan lo thleng noi kara chuan puwaya te pa faza an lo tela parsen ko shanin scholarship ko shan hne na lekha an lo ken tira puwaya le afa te pahni hi nu an ni to lova puwaya hi tv lam chiana ni a ko shanin kan enkol de bera in ko shanin tlomin lo ngai ve thei chuan alom om hle ang ti a chuanga puwaya fanu engi chu kumsom pathum ani a rangkhu ma chu kumsom pakhat ania kan thalai duty te chuan upa vl nga ka ina chhophot ro se ti in tlangwal an ron roi tira thomhno an nei lo hle a an por chap veka an doldanga an za zum hmel hle a an khongai thlakin an bai vai hmel hle an en ring hian laina tom tak an ni kan han in shon noka a hnu de loka chon pu rl than zona te nu pa in engi hi kan lo chhokang cheu an tia naw te po om theyanga apa te pui dan te kan zong don nia ti in tlom ngai chu in an om pui ta a puwaya te pa faza hi hoi hom le zak zum takan ni a
mi mi te khongai po an hlo hle kum hni don lai in lo om hnu chuan engi le anau chuan kapa mi ti an thasia aza thak mai rotwai te tumbu te kan khoranga kan ei khop chu kan hu ve mayang an tia an mani in an om sang ve ta ani mi ten an laina ta an kho sa ve no a an om san don hian nula le tlangwal tlom ngai ten salem venga in an saksaka juni som sang ha ko som sari tuk chuan puwa ya chuan a fa te chu hei ei tur kan tla cham ani si a in una vin rotwai zu khor u ati a engi chuan kapa kanom samlo mai ati poin puwa ya chuan ei tur kan nei si lawa zulalok te u atia engi chuan ema phura rang khuman ipte aka an mabak hrelavin an chuak ta ani an lo holam chu lui kor tui omlo na la ya an kal lai tak chuan tuilian na sadevin aron hnol ta ni ngei turani helai kong hi kor lungpial chunga akala an hnar lama chun project vengte venglai le dia ko na tanga lui lo luang chu khochak hla lo te a lei hnuaya kolian taka alut veka chu ta tanga meter zavel chu kor khoro ani thunga a top leirem de ulaya chuan hun hnia a pup thataru maya chu tuilut bakpuk anti chu ani tin dia kon south agriculture department hun pangang ram anti atanga lui lo luang thapo tuilut mun a thlen hma lok hian alut bo vek boka tuilut atanga kormong lam kilometer khat vela tui alu pu chuak le chau ani nula le tlangwal tom ngai mi bo zong tu tan chuan ti ngai na vak om si lova an tlom ngai bok si chuan zan chu an hmang zo ani ta a tuiluta an talut ani chu rin theu ani tuk zinga tang chuan mi puin anol puin zon ania chimle rutoi te chu konga tanga hlalote a mu ania tuilut ko ko chunga phulrua fit riat vela chuan engi em chu alowin khaya tui alian na sa in achim sang hle ti a hriat thei ani kongin lui akan na laya an kalai takhan an chaka tuilu na ko a linglo nol le tuilian rap thak takhan aron nang ta a bakpu khur thuk le among lipui ma sanga tanga puk rap thak le rang hoi nei hiala an lo soi thina chuan sabirika khuang kai an tiang mai tuilian rap thak tak chuan leinat na nei lo topin unau khongai thak te hi a hnol lut ta ani kawsan le khotlang in leinat le du sak taka an lo enkol seilen te chuan an pa puwai le an unau leinat tu te chu chatuana tan an lim san ta ni ti alang chiang ta ani zun ni som pakhat sang ha ko som sari chuan nile ngin zon ngai na bak om lovin kan buaya lungpui to lot ma sabera chuan phulrua zuk matin puka tui tam je le tui om lo na boruak san je chu azuk hu thei ruaka heti lai hian apuk thuk dan chu tui om lo na chin fit somriat pali ni in tui thuk zong chu parachu thuya thaka te in fit somriat pathumani anti tui hian kam lai le san lai ania tin lui kor tam taka nol alu reng awangin atui po athuk lo hret ni omani tunma chuan an soi rang hle thina zana te hian enkul changa nei thin te anti tin ngo hnuai ani boko wangin mu po a harsa a voi khat po kan school no pangtenin en kan tuma akua kan hu zo lova kan holama kan zong le a kan mu tok ani huwa alo tlaya mi ruang zong tu te po an lo ho a in lama engi pa puwai mang ang le lungleng chu tlangwal le nula ten an lo len puya among ang lu tuk chuan pu ka zon thak ve tumin an hria zan khuwa in an veng ta ani zana chuan engi te pa faza kan ina an omlai melte kamit thla in ka chuya no pang poisei lo le zak zum tak an pa fa hawa khongai thala tak an ni zia ka ngai to a kan fa pa lal ma chuana kan fa ming ko tui khuwa che sual mel le a chan tu pa patlom ngai pusa moi melte kamit thla in alo langa khuwa alo war chuan bakpu ka chuan ka thei phut chuan ka lut turani ti in karil ru ka siam ruta a ruang zong tur chuan father thomas a roman ko ran hroi tu pathade mai le nel om tak chu kan ina torchlight sel nga kingin alo thleng pheya udaya kan school government middle school craft teacher alo kal boka huizen kan nei thengem tia kan zo chuan udaya chuan society huizen lian le fei
sei bok sia kha ka zuk pu chua ka nge atia puthan hlira VCP te puthang rima vice VCP le pudo khuma upan than chu ma pa tenen ma devin kan kal don ta a ke kortlon tai deuh mai le ti sa tang chi ti deuh teng tong ka ha a kan nu bia ki chu a hlau thong dewani ang ma te apa izuk lut le pekenge o min tia ka thian te chuan ni e an tia kan kal ta a lui kai tang chuan kor chu kan zo thla a khuar thuk ang reng tak pali vel a oma pu ko tlang kan han thlenga puthan hlira chuan phulrua kan sat phot ange atia kalta a ke chuan her sebula hruizen hi thungila ka zuklut don te ang ka tia father thomas chuan pungak ilut ngam lawang ithimai turania minlo ti fiam thu a pudai hruizen chu her sebula kan thunga puthiman a hrui chu avenga puka ka han oi thla chu thui vak lo ka thlen chuan ka oma an hlin na chu rin ngam ani lo ti ka hremaya hruizen lian banrek tiat vel po chu avan kai alo thui ta dewa afan zot zot maya acha ka hlau ta hle maya ka oi vir map map lai chuan torch light me lo pal chang a thina mai mi chin nen thumun hlo maya ni ai mi thlon an tiang hi ani ome lungpui to lot ka oi thlen chuan ka tho huaya lungpui to lo ta tanga lui hnar lam chu lungbang inkara lungpui lian tak tak la zep hian a chho thlu a tui a farfu pupa arim che em mai boka mei ka han tana chuta chunglama hian ri khup khup le chik mur mur hi ka hria a bak lian pui pui tam zet mai hian min vir ta nuai maya secret ka han tran khu khan urdar vel ani ka ringa athim te reng nen min sufu an hau lo lui hnar lam lungpui tla zep thlia thluah lam chu ka zo chho dona hrui lian chu ka thla a rul hlaumi ka ni awangin rul lian pui hi alo in kol ruang ti ka hlau hle maya chunglam sang tak chu torch light chuan kan en chawa lung lian pui pui hi alo oi thla tuama an lo ta thla ang ti a hlau om hle maya bak chu an lo oi dum tuar maya a then an virlut luta an ram mur mai boka buk chung lui hnar lam chu ka zo chawa lungpui tla zep kara tui lo lang thua chu ngun faran hian ka en chho zela mau bung le chang el tum te chu alang nuai maya puk pon lama tang chuan min ron aw dum renga ka chang man bar lawa in chung dum chen om zet ka zo hnu chuan lungpui zon kaina tur om talawa tui po alang mang lawa tui vak lo chu adil chawa ka en kuala engma mi ruang om ka hmu lo awangin kir thak patum ta a lungpui kara tuya chuan ka kallam ai khan tlak ka hlau ta jok ma a phim khur takin ka suk thla a meizial ka tan le a rei vak lawa ka to thleng thata a ka han in siam fel le te a chunglama tang chuan min aw khul renga bak thlok ri nuai le tui far plu kara chuan chunglama puhrima chu ka han changa min ngai to su ka tha kan jong zelange ka ti a re thei tak mo hruizen te jok chuan ka oma min hlinga alian jok chu kan thak thla a puhriman hrui avenga pudo khuma chuan izuk hmuwa azang thal chuan rang khuma anianga akhai khup chuan engi ni ang mipa azang thalin meichhia akhai khupin an lang thin atia father thomas torch light sel nga thun thar min ken tir kha ania chemle panama cigarette double packet no alnen ka aka phulrua chu ka bo thla a athimin arim chekher maya huizen liana chuan lipui chunga chuan ka han in then pheya light ka met eng tha theilawa a eng sa da puin hrui von nen ka thu hun hlei theilawa voi ni lai ka han in then po in engma ka mu theilawa lungpui to lo ta tang chuan mun takin ka ena hladewa chuan chang el tum ni om tak light eng sin rum hnuaya chuan sin deuh sur hian ka ba hmu a ka hmu na lai chu ka thin chi a ka oi phei le ta a mi ruang var eng puap lu bol ni in ka hmu ta a chiang le zola hmu tumin ka in then seka pudo khu ma min thil dan ang kha hriat tumin kan ena ma se a sei sira hriat ngai na a om lova alu abung ni in ka hria hniam dewa ka in then thale a aban alu chunga pharin apon fen le korin alu atuam ani ti ka he thei ta ani atira chuan min rap thela puk thim tui chunga saruak puam u kalang han hmu chu ma se lai natna alo lang thoya hrui von nen torch light en nen
ka lamai theilawa ka ha to hle mai sia ngai tu dan dang ka nei ta midang pani han thak thla ula engi ruang ka mu e ka han tia kalau mu ve thin laya mi chanu pangkha nula kum som priat mi alo ni to a kamit thla dan nen chuan in anglo ta hle mai chuta pumana le pulam thuama anno chuka chuti lai tak chuna rita dur maya min autor tur hloma annuwa kan thriat le danin pudo khuman tuilut la mungai lote en puin ko pakhat zo ka lung an lo thak ni in achunga chunga ring du kher mai pumanan hrui achela ke intros lightin ka ena pulam thuaman ake a hling ta a ke chu kalo chaw to ang reng hle maya hrui chuan pu ko tlanga tang chuan an hnuk tan ta a ke chuan ka zui chho ta a zep rual lawa kalo mol zia mai chu nula ruang ruak vek alu zona akut pani phara chho korle pon fenin alu atom chu puana tom chu soilo kor hak thattir bok lo chuan khai chho ani tamaya pu ko tlanga han chuak tur chule wal upa jathanga ate thot thota mei chele no pangkal dar vek rau atia UTS loya chuan apuan a phela pu ko tlang fit thum fit ni azaw a ataksa lo lang masa apiang alo khu ta ani achuakim chuan wal upa te chuan a thom hno an hak tir ta thuaya zon turin an bot sai ta a kan chua fel nu chuan pumana chuan pungha kana zuk mu ani a han tia nula le tlang wal tlom ngai in an zong mu chu ba ki sei lawang u ka tia kan ngoi thei tlang hle in ka hria khomuala kan han chuak chu khuwa lo eng boka mit a vai rum maya mi puipo zasari chuang zet kan lo pung khom man to an ti ani nula engi ruang kan hmu chu mangai na le lung chiat na kara ril ru thoi pik zual azang de huain ka hria Father Thomas anen in fiam thang kan ni boka alo homa sa kan nu hne na chuan punga ka pu ka aluta alo la chuak lo niang alo tia an lo boi khop mai in kan ho nu in ka thom hno la thar tak in bel chu a berin arim cheboka kan nu in a pai nge ka hmule talawa min ra pe a ti chawin min chhang mai ani rang khu ma kum som pathum ruang zonna nula lal engi ruang zon ho ania anaw rang khu ma ruang zon ero chu chhunjom zelani ali zaw zong hi awang fit som panga adung fit som nga pathum vel ani bera chalpum siam ania dar thalangin ni englak lu ani boka tui athu ka wangin ti ngai na awang hle a thlan thlaman ti te lam som pathum vela thu ka chuna ti thei tak tak lawani thlan thlaman hi elimonga thir kom hrui hling nu kwal angchi ani tui thiam in ti deuh te chu kan lut ve a lam nga ai thuk lut kan omlo ni in ka hria tum kha chu puk sir ka hrut pheizel lain nem deuh nuak hian ka hria a mihring ban ni in ka hretlat maya keibokin emni hmule don kan ti hmana kan bel chianga lungke kara thingbung tlazep mora thing tombok hi alo ni zoka boi khat le chu puma zo muana nita in ka hria le a thian pa in min venga torchlight in min ena ka zuklu ta puk war thatak ka hmuwa ka lut chhota a tui omlo na ka thlenga kan dap vela anal deuh pur veka phul ro hlai na mit lai ni om po ka dap fu nge a ka ha deuh boka ka cholta a ma se athim sia chuana kongka kha ka hei palang ti ka hlau ta dewa ka lut thlale ta a puma ka han lang chuak chule ithita emo ka ti hiala sin ibarei em ve milo ti a fiam thu in mi patui lut te chu dar kar ni khat ma in ngai tu turani hlei nem kan ti tharoka makti om deuh hian min ena keila chuan ka soi zui du silawa akhua in apuya pangin ni sari chung ruang hi zona ni a ni som pasari jung sang hajko som saria chon walu paten ibei dong to ang u ato ke ti a puthan hlir VCP le athian ten bak pu ko tlang le rem la ya thang te an do kanga mi pui jatam takte ne nula engi te u naw huina in khom nei ania pastor chal lian ngoran bible chiarin thamon na thu cha toy fil takin asoya Christian hlabua hla number zali somli pathumna kan sa a lat taka khodur le ro pui sur pi alama so chatuan eng ro pui tak alange abanuam don em sotalui pui so u naw du tenan kai ta lalpar ma kan to khom le ang in then na om to long ti in kan thaliam ta ani
bak puka mi zon thu hi mizo nula le tlangwal tlom ngai na hna ania ka tel ve dan hi soilo sham sham ka tum thin ama ero chu puthang rima vice president VC khan thudik tak shelavin mi in an ziak le thina ke ni ho ruang zon dan le mutu shia kha ke le father thomas chu kolosi pa kandam ani to maya pudo khu mate puke than hlira te pudai te pumana te an liam to si aziak te khai min ti a voi khat chan chin bua alo chhuah to boka ka tel ve dan tlem kan ziak ve ani e tin apuk thuk dan po hi hnol le bul hlo alu na sata wangin athuk lo shet mai the ani le khati jong kha tuiluta pasal tha mi hoi sen te che dan kan han tar lan the ani a mi zo tlo mai na hlut zia le thuk zia an in pek na ro pui zia thang thar te ngai thatu te min zir tir thar tu nimol ro se